салом бинандагони гиромӣ, ҳамёрони азиз, намоиши навбатии сарбози ватанро бо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳаёти низомии кишвар ки аз ҷониби гурӯҳи эҷодии маркази матбуоти вазорати мудофиа омода гардидааст манзури шумо мегардонем. дар доираи ҷанбасти даври дуюми омӯзиш дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ҳафтаи равон бо ҷалби масъулини соҳаи ақибгоҳи вазорати мудофиа ҷамъомади таълимӣ методӣ баргузор гардид. ҷамъомади таълимии методии дурӯза ки бо иштироки ҳайати роҳбарикунандаи соҳаи ақибгоҳии қисмҳои ҳарбии навъҳои қушуни қувваҳои мусаллаҳи кишвар дар яке аз қисмҳои низомии қушунҳои зудамали қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ташкил гузаронда шуд. зимни он масъулин оид ба тартиб ва гузарондани ҷамъомади мазкур суханронӣ намуда вобаста ба таъминоти ақибгоҳӣ чанде аз масъалаҳои муҳимро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. ҳамзамон қайд карданд ки мақсад аз роҳандозӣ намудани ин ҷамъомат баланд бардоштани шароити хизматию маишӣ ва рушди соҳаи ақибгоҳӣ дар қувваҳои мусаллаҳи мамлакат мебошад. бояд гуфт ки ҳадафи асосии ҷамъомади мазкур ин пеш аз ҳама баланд бардоштани сатҳу сифати кор дар соҳаи ақибгоҳӣ мебошад. ин аст ки аз ҷониби мутахассисони таҷрибадору кордида доир ба тайёр намудани навъҳои гуногуни хӯрок дар ошхонаи қисми ҳарбӣ, хизматрасонии шустушӯи ҳайати шахсӣ ва молу амволи шайъӣ ва самаранок истифода бурдани заминҳои хоҷагӣ ё расони қисми ҳарбӣ машғулиятҳои омӯзишӣ гузаронда шуд. мақсад аз гузарондани чорабинии таълими методии соҳаи ақибгоҳӣ ин тақвия бахшидани дониши малакаи афсарони соҳаи ақибгоҳ мебошад. дар ин чорабинии таълими методӣ мавзӯъҳо оиди тарзи коркарди дурусти заминҳои хоҷагидорӣ дар қисмҳои ҳарбӣ ва тарзи захира намудани сабзавот ва маводҳои ақибгоҳӣ дар амборҳои қисми ҳарбӣ, инчунин тарзи дуруст пухтани хӯрокҳо дар қисмҳои ҳарбӣ гузаронида шуд. дар рӯзи дуюми ҷамъомат бошад афсарони соҳа аз рӯи навъҳои қушун ба гурӯҳҳо ҷудо шуда ба машғулиятҳои омӯзишӣ ҷалб гардиданд. ҳамзамон аз ҷониби афсарони масъул машғулиятҳои омӯзишӣ дар синфхонаҳои муҷаҳҳаз бо шароити лозима ташкилу гузаронда шуд ки он мавзӯъҳои муҳими соҳавӣ аз ҷумла тарзи тайёр намудани хӯрок ва қоидаҳои ороишӣ мизи таомхӯрӣ дар ошхонаи қисми ҳарбӣ, коркарди санитарӣ ва муҷаҳҳазгардониро дар бар мегирифт. мо афсарони соҳаи ақибгоҳии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз дар як қатор чорабиниҳои соҳаи ақибгоҳӣ иштирок намуда ва як қатор навовариҳое дидем ки дар рафта дар қисмҳои низомие ки мо кору фаъолият менамоем ҷорӣ намоем ва пешрафти зисту зиндагонии сарбозонро беҳтару хубтар гардонем. мо як қатор мавзӯъро имрӯз омӯхтем: тарзи нигаҳдории сабзавотҳо ва тарзи тайёр кардани таомҳои миллӣ ва барои дуруст ва иҷро намудани шароити зисту зиндагонии сарбозон як қатор навовариҳоро имрӯз омӯхтем. умуман ин гуна ҷамъоматҳои методии таълимӣ агар аз як тараф ба тақвият бахшидани донишу маҳорати касбии афсарони соҳаи ақибгоҳӣ мусоидат намояд, аз тарафи дигар ба омӯхтани усул ва методҳои нави фаъолияти корӣ манфиатовар мебошад. чун сафороиву қадамзании низомӣ ва солимии ҷисмонӣ самти муҳими фаъолияти хизматчиёни ҳарбиро ташкил медиҳад. бо дар назардошти ин дар фарҷоми ҷамъомади таълимии методӣ ҳайати иштирокчиён аз тайёрии сафороӣ ва дигар фанҳои ҳарбӣ санҷиш супориданд. дар сафи артиши миллии ҷумҳурии тоҷикистон сарбозон дар баробари иҷрои вазифаҳои пормасъули низомӣ ҳамзамон дар моҳлати муайяни хизмати аскарӣ соҳиби касбу ҳунар мегарданд ва онҳо метавонанд пас аз хизмати аскарӣ мувофиқ ба касбу ҳунари омӯхта дар ҷомеа аз худ саҳми босазо гузоранд. артиш мактаби ҷасорат, мардонагӣ, далерӣ ва омӯзиши соҳаи низомиву касбҳои гуногун мебошад ва ҳар як шаҳрванди сину соли хизматӣ зимни ворид гардидан ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дар баробари иҷрои вазифаву ӯҳдадориҳои ҳатмии ҳарбӣ соҳиби касбу ҳунар мегардад. қаҳрамони навбатии ин бахши барнома ронандаи анамин автомошинаи махсуси ҳарбии Хамер Азимзода Салоҳиддин мебошад ки тӯли 8 моҳ мешавад дар яке аз қисмҳои низомии қушунҳои хушкигарди вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати ҳарбӣ мекунад.
دین عظیمزاده از زمره آن سربازانی می باشد که از جانب مسئولین قسم نظامی همچون راننده انتخاب گردیده بعد از سوگند حربی یاد نمودن در این سمت خدمت می نماید. پیش از همین قبول سوگند حربی 3 ماه کورس کوتاه مدت خواندم. بعد از آن همین автомашинایی که میبینید به نام خمر به من وابسته کرد تا زیرا راننده همین خمر میباشم. عظیمزاده صلاح‌الدین از آن جمله سربازان میباشد که نسبت خدمت خود صافدلانه تکنیکای حربی خودش رو همچون دوست می‌دارد بگیم خطا نمی‌کنیم چون که اوید تکنیکش پرمحصول است. با اطلاع سرباز صلاح‌الدین عظیمزاده محض با همین автомашine به او واگذار گردیده در چندین مشق‌های وسیع نظامی که در گرنیزان ختلام دایر گردیده است او فعالانه شرکت نموده است. چندین مرتبه با همین автомашine در مشق‌های نظامی اشتراک کردم. من با باوری کامل گفته میتونم که با همین автомашine خودم بر ضد دشمنان ایستادگی کرده میتوانم. با اطلاع مسئول قسم نظامی پدپلکونیک صابر شاکرزاده سرباز صلاح‌الدین عظیمزاده همه جزئیات تکنیکی با او واگذار گردیده را میداند و هم تعمیر کرده میتواند زیرا در اویله راننده به وی رسیده است. ما نیز با مقصد معین کردن مهارت رانندگیش در همه شرایط از جمله در شرایط دشت و صحرا و مغزهای دشوارگذر با مساعدت مسئولین این واحد نظامی و یکی از مشق‌های دوردستترین گرنیزان ختلان مشق‌گاه هر میدان سفر نمودیم. که در طول خدمت صاحب شهادتنامه رانندگی گشته و دیگری باشد نوازشی هم اسباب‌های موسیقی را از خود کرده است. سربازانی که مهارت و ملکه سرودخوانی و نوازش هم اسباب‌های موسیقی را آموختند در آزمون سرود سرباز که همه ساله طبق نقشه تشکیل و براه مانده می شود فعالانه اشتراک می نمایند. قابل ذکر است که محض تشکیل چنین آزمون‌ها امکانیت می‌دهند که از میان هیئت شخصی دریافت استعدادهای نو به میان آید و بهترین‌ها انتخاب گردند. عموماً در همه قسم‌های نظامی سربازان در برابر اجرای وظیفه و عهده‌داری‌های حتمی حربی در مهلت‌های معین خدمت عسکری صاحب کسب و هنر گردیده می‌توانند بعد از خدمت حربی نیز در رشد و نموی کشور خویش از خود سهمی با سزا گذارند. افتخار از آن دارم که در چنین دولت صاحب استقلال در قشون‌های خشکیگرد که این شاهستون ارتش ملی میباشد خدمت خود را دوام داده ایستادم. ما جوانان دوران صاحب استقلال کشور تمام عزم و اراده و نیروی جوانی خود را برای باز هم پیشرفت مرز و بوم تاجیکستان صاحب استقلالمان روانه می‌سازیم. سربازان و افسران وزارت مدافع کشور و در مجموع قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در برابر اجرای وظیفه‌های پرمسئول نظامی همزمان موافق نقشه فرهنگی از موضع‌های تاریخی کشور از نزدیک شناس می‌شوند. همکسبانمان باقی شریفزاده و بهرام ساقی‌زاده در این موضوع گزارش تهیه نمودند. متوجه باشید. سیر جهانی معنی به هر یک شخص
новобаста аз касбу кори ҳамарӯза муҳиму зарурӣ мебошад. алалхусус огоҳӣ доштан аз таъриху адабиёти пурғановати гузаштаи хиш ва дидан намудан аз мавзеъҳои таърихиву ёдгориҳои беназири миллӣ. тамошобинони азиз, тавре огоҳ ҳастем, соли 2018 аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидааст. дар доираи ин ташаббус мо гурӯҳи эҷодӣ тасмим гирифтаем ки бо гурӯҳи навазкарони яке аз қисмҳои ҳарбии гарнизони сулҳ, аниқтараш шаҳри Панҷакент, аз мавзеъҳои таърихии ин шаҳри бостонии тоҷикон дида намоем. моро ҳамроҳӣ намоед. зимни сайру гашти навбатӣ дар шаҳри Панҷакент ҳайати шахсии навазкарон ва ҳайати афсарони онҳо нахуст аз осорхонаи ҷумҳуриявӣ таърихию кишваршиносӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ дидан намуданд. ҳамзамон дар ин сафар афсарону сарбозон имкон ёфтанд аз ёдгориҳои таърихии Саразм ва Панҷакенти қадим низ аз наздик ошно гарданд. осорхонаи мазкур 18 октябри соли 1958 ба ифтихори ҷашни 1100-солагии поягузори адабиёти классики форсу тоҷик Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ таъсис ёфта ба фаъолият оғоз кардааст. осорхона бо ҳунари олии меъморӣ, дуредгарӣ ва наққошиву кандакорӣ бунёд ёфтааст. аксу тасвирҳо ва деворнигораҳои аз нав барқарор кардаи рассомону бостоншиносони ҷаҳонӣ хуб бознигорӣ шудааст ки зимни тамошо диққати ҳайати шахсӣ бештар ба он равона гардида буд. мувофиқ ба таърихи замони бозёфто, ашёи намоишӣ дар 8 толори осорхона, толорҳои Саразми бостон, Панҷакенти қадим, давраи Сомониён, Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, мардумшиносӣ, давраи шӯравӣ, давраи истиқлолият ва табиат ҷогузорӣ шудааст. дар ин осорхонаи шаҳри Панҷакент бостонӣ омада мо аз ин осорхона бисёр чизҳои таърихиро ба худ омӯхтем. мо ҷавонон шукри истиқлоли давлат мекунем ва барои ободии ва осоиштагии ҷумҳурии Тоҷикистон мо саи кӯшиши худро дариғ надошта та ба ватану миллати худ содиқона хидмат меём. ашё ва бозёфтҳои нодири толори якуми осорхона оид ба таъриху маданияти Саразми бостон маълумот медиҳанд. шаҳраки Саразм аз ҷумлаи ёдгориҳои кӯҳантарини Осиёи миёна буда, аз маданияти волои кишоварзию шаҳрсозӣ ва ҳунармандии ниёгонамон ҳикоят мекунад. маълумоти мухтасаре ки зимни боздид дар мавзеи таърихӣ аз ҷониби роҳбаладон ба сарбозони ин гӯшаи таърихии ватан дода шуд. тибқи он шаҳраки Саразм дар масофаи 15 километр ба самти ғарб аз шаҳри Панҷакенти имрӯза ва 45 километр ба самти шарқ аз шаҳри Самарқанд воқеъ будааст. нахуст муҳаққиқи Саразм, доктори илми таърих Абдуллоҷон Исҳоқӣ масоҳати ёдгориро то 100 гектар ба ҳисоб овардааст. бинобар фарзияи ӯ шумораи аҳолии Саразм дар ҳамон замон ба 8000 нафар мерасид. имрӯз ҳудуде ки барои ковишҳои бостоншиносӣ мутобиқ аст 35 гектарро ташкил медиҳад. барои ҷавонаскарони ҳамроҳи мо ки дар минтақаҳои гуногуни ватани азизамон буданд, огоҳӣ пайдо намудан аз таъриху маданияти қадимаи мардуми тоҷик, алалхусус ёдгории Саразми бостон ки он аз 1004 то нимаи 1000-солаи дуи то милод арзи ҳастӣ кардааст, басо ҳамхотирмон буд. то омадам ба хизмати ҳарбӣ ман шахсан ба қалъаи Ҳулбук, яъне ин қалъа дар ноҳияи восеъ ҷойгир аст, дидан карда будем, рафта бисёр чизҳои таърихиро аз он ҷо дидем ва ба худ хеле баҳрае гирифтем. имрӯз бошад бо шарофати хизмати ҳарбӣ мо бо ҳамаи навазкарон омада аз Панҷакенти кӯҳна, Саразми бостонӣ ва хело чизҳои таърихии Панҷакент, хело чизҳои заруриро фаҳмидем ва ба худ баҳра гирифтем. вобаста ба мавқеъ ва асолати таърихӣ толори дуюми осорхонаи таърихию кишваршиносӣ шаҳри Панҷакентро ҳафриётҳои Панҷакенти қадим ташкил медиҳанд ки қабл аз сафар ба макони асосӣ сараввал афсарону аскарон маълумоти заминавиро дар ин толор гирифтанд.
مسئولین آثارخانه که مهمانان نظامی را راهبردی می‌نمودند در این قسمت بیشتر به سربازان از دلاوری و جان‌نثاری قهرمان خلق تاجیک حاکم همان وقته شهر پنجکند دیوشتیچ قصه نمودند. آثارخانه تاریخ و مدنیت پنجکند که در نزدیکی پنجکند قدیم تشکیل کرده شده است، بازیافت‌های ارکئولوژی محفوظ بوده در آن بازگویی کننده این یادگاری به‌بهای تاریخ خلق میباشد. در این آثارخانه که مجموعه مذکور به مجموعه‌های نادر جمهوری تاجیکستان شامل میباشد، خدمتیان حربی در برابر دیدن نمودن از کشفیات و بازیافت‌های تاریخی اینچنین از نزدیک با نوع تیرهای کمان که برنجی و آهنی بودند شناس گردیدند. بازگویی کننده نوعهای اساسی سلاح وقت از جمله کمان، نیزه و شمشیر دیوارنگاره‌های یافته شده عهد پنجکند قدیم میباشند که در آن عکس‌های سپاهداران و لشکرکشان دور نیز تصویر یافته است. کتابی که شما می‌بینید در اینجا شکاف‌های تیرپرانی با کمان که یراق اساسی این دوره اصلا کمان و نیزه میباشد و هنگام حرفیات ما شماره زیادی این نوع‌های تیر را پیدا کنیم، نه تنها از شهرستان پنجکند، از دیگر یادگارهای گرد اطراف پنجکند قدیم این گونه بازیافت‌ها کردیم که از آهن ساخته شدند. غیر از این در زینه آخران همین بلندی دیوار مدافعی راهرو برای سربازان هستند که آنها پاسبانی میکردند و در داخل این حرکت کرده برای مدافع شهر آمده بودند. این موضع اصلی پنجکند قدیم است که در 1.5 کیلومتری کنار جنوب و شرقی پنجکند امروزه در سطح سوم بلندی ساحل چپ دریای زرافشان جایگیر است. شهرک در دوره آغاز عصرهای 5-8 میلادی ارضی هستی کرده است که با بازیافت‌های نادر و گرانبهای مدنی خود از جمله دیوارنگاره‌ها، ظرف‌های شیشگی، ظرف‌پاره‌های سفالی با کتیبه‌های سوخته، نسخه مهر برنجی و الفبای سوخته مشهور عالم گشته است. طوری به افسران و سربازان محافظ میهن اطلاع دادند کارهای حفریاتی در این شهرک بعد از آموزش دقیق بایگانی سال 1932 از قلعه کوه مرغ دریافت شده شروع گردیده است. عموما در این سیر تاریخی جوانان محافظ وطن از تاریخ دولتداری، شهرسازی و شهرنشینی نیاگان خویش، پیشرفت هنرمندی، مشغولیت به کسب و کار گوناگون، رسم و آیین و طرز زیست آنها بار دیگر آگاهی بیشتر پیدا نمودند. این شهرها با دیوارهای مدافعی احاطه کرده می شدند برای مدافع کردن از بادیانشین‌های صحرانشین، کوچمنچیانی که از گرد و اطراف از دشت‌های بیابان‌ها برای غارت کردن می آمدند. همین گونه دیوارهای مدافعی شهر ساخته می شد. ما در این نقشه می بینیم که شهرستان پنجکند قدیم از 4 طرف با دیوارهای مدافعی احاطه کرده شده است که بلندی این دیوار 10-12 متر، غصبی پهناوی دیوار 8 تا 8 متر هست و این شهر 2 دروازه دارد، دروازه شرقی و جنوبی که در اسرار میمانه با این واسطه این دروازه به شهر داخل می شدند. پیوسته عسکران و افسران همین قسم‌های حربی از آثارخانه ما بازدید می‌نمایند و ما بیشتر با آنها همکاری داریم. سیر و گشت گروه از افسران و سربازان یک واحد نظامی قشون‌های خشکگرد وزارت مدافعه در شهر پنجکند که با تشکیل آن ما توانستیم یک روز استراحتی سربازان را در سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی نشان دهیم. با سیاحت
аз саразму панҷакенти қадим, шиносоӣ аз чеҳраҳои мондагор ва бо ворид гардидан ба дунёи асроромези табиат ки толори охири осорхона тимсолҳои мухталифи ҳайвоноти ваҳшӣ, хазандагон, паррандагон ва ҷонварони зериобии табиати нотакрори тоҷикистонро намоиш медод, ба поён расид. бинандагони гиромӣ, дар ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи Сарбози Ватан. Хайр, то барномаҳои навбатӣ шоду пирӯз бошед.